Ngarang Brahmada kapnabada CNDF da yawba ki masa kep lian thang kauba amasu sikre. Maitei salai thianggi asiba haksang laukhre. Pinky amadi lanchianba police custody remand lauthakre. Kaibul police station gi manung sanba thanga khongjang khatna sainabagi thongdokta thangna thinbadagi laikhidraba maitei salai thiam Elias Liogi asiba haksang ngasi rims mok da postmortem tawraba matungda aroiba mathong mangam pangthoknaba imung manungna laukhre. Nakal amaromda misi asiga mari leinana police na faraba kwa kaithel khongjang leikaidagi loitongbam Pinky Devi sahi kun apokpa laikhidra Nilamani amadi mahaki khangnabani hairiba yangthang makha laikai laisang them lanchianba singha sahi kun apokpa laikhidraba loken ngasi GCM Bisnupur gi court ta puthoktuna makha tana wahang pahung chathanabagi dama numit nipani gi police custody remand lauthakre thokdok adu da laikhidraba palace compound Govindaji road ki maitai salai thiam Elias Leo sahi kun mathoi apokpi TS asiba haksang asi rims mokta postmortem tawkhre loina na mahaki aroiba mathong mangam pangthoknabagi dama mahaki imung manungna asiba haksang laukhre. Angang ahum amasung nupi ahum hatkhiba thaudoki case ki chargesheet thagatlamdre High Court na NIA da chargesheet thagalattrabadi haksin na laugani haina khanghankre. Mamang sahi lisingani subna kunmari gi November 13 da Kuki terrorist singi manung sanba mar militant singna jiribam gi Vorobekra subdivision gi manung saliba Jakurador karong da laiba maitai gi yum amasung dukan singmai thabada lasam barrel sahi humfuhumdoi amasung maibam keso sahi mudramathoi kauba misam ani gi Hawai manghan batanatana sahi fadriba angang ahum yauna nupi ahumbu nongmai singdol da phaduna pukhraga tamthiba mawongda hatlaga barak turel da thadarakiba thaudoki mayokta uripok sorbon thingel dagi soram tikendra je sahi marfu mathoi amasung maitai langol dagi samom drubba sahi nifu taruk na High Court of Manipur da PIL ama fine tongduna thaudok adugi matangda laukhatpa case ki investigation loisinduna logi matung inba jairak pinaba amasung laikhidraba miyoi taruk imungda matik saba compensation pihanbiyu haikhrabasu tha taret helaklaba fawbada NIA gi maikaidagi case asigi chargesheet file tawramdre hairi Isauda miyoi ahum sikre highway thingkre yumlo nariba Nagaland state ki Dimapur da haukiba nongmani ni asida akanba nong subana maram oiraga isau thoktuna miyoi ahum laikhidre flight sing cancel tawkhre amadi National Highway 29 thingjinkre official oiba faw amagi matung inna hai isau na maram oiduna mi laikhidabagi thodok adu Dimapur gi isingna thumjinkraba Brahma Camp amasung Keda village ki mafam anida maina singbadagi laikhidabani hairi amaromda Nagaland gi amatang ngairaba Dimapur da lairiba airport isingna runway amadi parking area da ising thumjinbana maram oiraga airport asida tagadaba flight sing maru oina Indigo amasung airline flight cancel tawkhibaga loinana hariba flight sing asida tongadaba passenger singna airline ki update check tawnaba advice tawkhre mastigi mathakta Nagaland gi amata ngairaba lifeline oidiba National Highway 29 Dimapur amasung Kohima faunariba highway asi mafam kayada landslide thokpana maram oiraga lambi fauna khidre hairi hojik isangna ka hena sokhalaba mafamsing adudi Dimapur Kohima amasung Newland district singni Newland district ta funna khul humudra rom isangna sokhali mafam asida thongsing yumkai nga farm tauba amadi lawuk sing isingna thumjinduna lairi aduga Dimapur gi oinasu half nagarjan area da hojik state force yauna central security force singna mi kanbagi thabak chathari hairi isau asiga mari lainana Dimapur district ki deputy commissioner Dr. Dinozongsi Sangna Fongdorakpada hojik nong chuba lepkhrabasu singa tainaba district oibana Dimapur district ki singdagi sentharakpa singjum singna Dimapur town da isau gi phibam hengalai maram asina ba khunja singna manak nakpada hangdiba health center singda pau piduna misi mina thoktanabagi damak pau phaunanabasu appeal tawri hairi Designated camp masing hanthabada khudongsadaba laigani Zomi Council Ministry of Home Affairs MSA gi maikaidagi suspension of operation su group ki designated camp masing hanthanaba wafam thamlakliba asi khudongsadaba khara laibadagi wafam asi khara tapna khananini adubu su extension tawbagi wafam di yariba makhai thuna tawbiyo haina Zomi Council na center ki pungning singsilakli Zomi Council na thadorakpa serol amada Ministry of Home Affairs MSA amasung su group ka hojik wari sanaba
ꯐꯒꯠꯅꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯑꯁꯤꯅ ꯀꯨꯞꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯅꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯗ UPFꯗ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯗꯦꯖꯤꯒꯅꯦꯇꯦꯗ ꯀꯦꯝꯞ 3ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ 2 ꯃꯨꯊꯠꯅꯕ ꯑꯀꯟꯕ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔ ꯄꯤꯔꯛꯂꯦ ꯗꯦꯖꯤꯒꯅꯦꯇꯦꯗ ꯀꯦꯝꯞꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯃꯤꯖꯣꯔꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯒꯤ ꯉꯝꯈꯩ ꯄꯔꯤꯡꯗ ꯍꯥꯡꯕ ꯗꯦꯖꯤꯒꯅꯦꯇꯦꯗ ꯀꯦꯝꯞꯁꯤꯡꯅꯤ ꯀꯦꯝꯞꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯀꯦꯝꯞ ꯃꯕꯨꯟꯂꯥꯏ ꯃꯥꯎꯟꯠ ꯁꯤꯅꯥꯏ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯐꯥꯏꯕ ꯀꯦꯝꯞꯅꯤ ꯀꯦꯝꯞ 3ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ 2 ꯃꯨꯊꯠꯅꯕ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯖꯣꯃꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯀꯨꯞꯅ ꯈꯟꯅꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯀꯦꯝꯞ 3 ꯑꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯪꯁꯟ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯇꯧꯕꯅ ꯃꯨꯊꯠꯄꯗ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯐꯤꯔꯦꯞ ꯂꯧꯔꯦ ꯀꯦꯝꯞꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯤꯖꯣꯔꯥꯝꯒ ꯇꯥꯏꯅꯕ ꯕꯣꯔꯗꯔ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯒ ꯇꯥꯏꯅꯕ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯕꯣꯔꯗꯔ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯦꯝꯞꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯇꯥꯔꯕꯗꯤ ꯀꯦꯝꯞꯁꯤꯡ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕꯗ ꯅꯟ-ꯁꯨ ꯑꯥꯔꯝ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯁꯤꯡ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯇꯨꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯁꯥꯟꯇꯤꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯆꯥꯎꯅ ꯁꯤꯡꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯅꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯗꯦꯖꯤꯒꯅꯦꯇꯦꯗ ꯀꯦꯝꯞꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯥꯗꯔꯁꯤꯡꯅ ꯉꯝꯈꯩꯗ ꯃꯤꯇꯣꯞꯁꯤꯡ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯇꯅꯕ ꯉꯥꯛꯁꯦꯟꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯗꯦꯖꯤꯒꯅꯦꯇꯦꯗ ꯀꯦꯝꯞ ꯃꯁꯤꯡ ꯍꯟꯊꯅꯕ MHAꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯇꯥꯟꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯈꯔ ꯇꯞꯊꯅ ꯈꯟꯅꯕꯅ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨꯁꯨ ꯑꯦꯛꯁꯇꯦꯟ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗꯤ ꯔꯤꯖꯅꯦꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯁꯦꯐꯇꯤꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯣꯏꯕꯅ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟꯠ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯗꯣꯛꯄ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯖꯣꯃꯤ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯎꯪꯈꯠꯅꯕ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯅꯕ ꯚꯣꯂꯨꯟꯇꯤꯌꯔꯁꯤꯡꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕꯒꯤ ꯑꯥꯁꯥ ꯎꯔꯦ RSS ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯎꯪꯈꯠꯅꯕ ꯑꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯅꯕ RSSꯀꯤ ꯚꯣꯂꯨꯟꯇꯤꯌꯔꯁꯤꯡꯅ ꯑꯀꯟꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤ ꯎꯪꯈꯠꯅꯕ ꯑꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕꯒꯤ ꯑꯥꯁꯥ ꯎꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ RSSꯀꯤ ꯑꯈꯤꯜ ꯚꯥꯔꯇꯤꯌꯥ ꯄ꯭ꯔꯆꯥꯔ ꯄ꯭ꯔꯃꯨꯈ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯁꯨꯅꯤꯜ ꯑꯝꯕꯦꯗꯀꯔꯅ ꯉꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯃꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯄꯥꯎꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯍꯪꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃꯗ ꯑꯝꯕꯦꯗꯀꯔꯅ ꯍꯥꯏ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯐꯤꯚꯝ ꯑꯃ ꯑꯁꯣꯛꯄ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯁꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨ ꯑꯍꯤꯡ ꯑꯃꯗ ꯐꯒꯠꯍꯟꯕꯗꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯆꯍꯤꯒ ꯆꯥꯡꯗꯝꯅꯕꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯏꯪ ꯇꯞꯄ ꯍꯟꯖꯤꯜꯂꯛꯄ ꯉꯝꯂꯦ ꯃꯁꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯏꯪ ꯇꯞꯄ ꯂꯥꯛꯅꯕꯒꯤ ꯑꯍꯧꯕꯅꯤ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯅꯤꯃꯛꯀ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯅꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯆꯠꯊꯔꯤ ꯑꯣꯏꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯕ ꯂꯝꯕꯤꯁꯨ ꯊꯣꯛꯂꯛꯂꯒꯅꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯎꯪꯈꯠꯅꯕ ꯑꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ RSSꯀꯤ ꯚꯣꯂꯨꯟꯇꯤꯌꯔꯁꯤꯡꯅ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯅꯕꯗ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯪ ꯇꯞꯄ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕ ꯑꯀꯟꯕ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ RSSꯀꯤ ꯚꯣꯂꯨꯟꯇꯤꯌꯔꯁꯤꯡꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯄ ꯑꯁꯤꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯋꯥꯔꯣꯏꯁꯤꯟ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕꯒꯤ ꯑꯥꯁꯥ ꯑꯗꯨ ꯎꯕ ꯐꯪꯂꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯁꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯃꯇꯝ ꯆꯪꯈꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯝꯕꯦꯗꯀꯔꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯑꯝꯕꯦꯗꯀꯔꯅ ꯍꯥꯏ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯏꯃꯔꯖꯦꯟꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜꯒꯤ ꯅꯝꯊꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯕꯨ ꯈꯣꯡꯒꯣꯏꯅꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯁꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯆꯠꯊꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯃꯤꯔꯣꯜꯗꯗꯤ ꯄꯋꯥꯔ ꯂꯥꯛꯁꯤꯟꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤ ꯑꯁꯤ ꯀꯌꯥ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤ ꯑꯗꯨ ꯅꯩꯅꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯔꯁꯅꯨ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯍꯥꯏ RSS ꯑꯁꯤ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯊꯤꯡꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯈꯤ ꯃꯗꯨꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯂꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔ ꯀꯌꯥ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯍꯟꯈꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯗꯨ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯕꯗꯒꯤꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ RSS ꯑꯁꯤ ꯍꯤꯡꯂꯛꯈꯤꯕꯅꯤ RSSꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯍꯤꯔꯝ 5ꯗ ꯄꯥꯟꯗꯝ ꯊꯝꯂꯒ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯍꯥꯏ ꯄꯥꯟꯗꯝꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯁꯦꯟꯊꯣꯛ ꯂꯩꯍꯟꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯌꯥꯏꯐꯅ ꯂꯩꯍꯟꯕ ꯃꯃꯜ ꯌꯥꯎꯅ ꯍꯤꯡꯍꯟꯕ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯒꯤ ꯌꯥꯏꯐ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯃꯄꯥꯡꯒꯜ ꯀꯟꯈꯠꯍꯟꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯦꯜ ꯊꯨꯝꯒꯤ ꯐꯤꯚꯝ ꯑꯄꯨꯟꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯒꯠꯍꯟꯕꯅꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯍꯥꯏ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ मथौ तौहन्नबा अमदि RSS की सबसाबा वाखलोन यौहन्नबगिदमक संघ स्ट्रक्चर डिस्ट्रिक्ट 9 to 4 दा मिफम पांगथोकनबा थौरांग तौरी हारिबा मिफमसिंग असिदा RSS की नुंगी ओइबा वाफम खांगदोकनबा अमसुंग ऑर्गेनाइजेशन मपांगल कंखतनबा थबक लौखतकनी थौरांग असिगी मनुंगसना RSS ना मंडल अमदि बस्ती खुदिंगमकता हिंदू सम्मेलन पांगथोकनी मसिदा अपुनबा मंडल 1995 अमसुंग बस्ती 1994 दा थौरम पांगथोकनी मसिना ग्रासरूट कनेक्शन अदु हेना मपांगल कलहनगनी हाइना अंबेडकरना फोंदोखी अकनबा खोंगजंग चंगसिनबा सेम साखरे इम्फाल पुखाव लंबीगी ओइरिबा फिबम असिदा माइकै अदोंगी मियामना मरी लेनबा डिपार्टमेंट दा पेंदबगा लोइनना मणिपुर दा PR लेंगाकी मायोक्ता अकनबा खोंगजंग अमा चंगसिनबा सेम साखरे हारिबा असिगी मतंग दा खुंद्राकपम केंद्र यूथ ऑर्गेनाइजेशन गी माइकैदगी मियामना तौसी हाइबदा तौगनी हाइना लुक असिगी प्रेसिडेंट लाइसांग थेम संजितना फोंदोरकली अहानबगी ओइना गवर्नमेंट गी नाकोंगदा ताहनबगी लंबी यातपदुमदी तंगाई फदे मरम अदुना था गी 15 गी मनुंगदा PWD डिपार्टमेंट गी EE चीफ इंजीनियर ना सतनबा यारबा लंबी अमा ओइना सेमगदबनी हाइबा असिदा थवैदबा तारगदी लंबी असी थिंगबगी महुत्ता डिपार्टमेंट गी मरु ओइबा ऑफिशियल सिंगी थोंगाल सिंग पुखरी ओइना तौथोकपगी खोंगजंग फावबा संगसिलकनी हाइरी वाफम सिंग असी थबकता ओंथोकपा ngamnaba मेचिनना चिंगबा अरेंज तौरे मसिदा मरु ओइना चीफ सेक्रेटरी गवर्नर अजय कुमार भाला नसु माइकै अदोंगी मियामगी खनबिरगा अकनबा थबक सिंग पाइखत
pinabassu khanghalakli coalition manungda yanadaba thorakre Tripura da laingak pairiba BJP na lusingba coalition manungda mot manadabagi mawong ama mayek sengna uba phangle laingak paibada yauriba Tripura Motha party gi lusingba Pradyo Kesorna state ke governor ga unaduna wari sanakhiba maramna laingak paiminariba coalition da mot manaraktabani